No daj rivaj, porini već jemput. Ne bom ja taj porinu, boš ti vidjela. Ne da krivanje od ne ida ti ne. Ajde. Evo na, kako to sad mlitavo. Ajde, beži. Ti mi nesi, tu ti je. No, pa daj da si ja sam... Ajde, ja bom sad dela, beži tamo. Evo, ko je fizikalac? Dojdite na advent k Aleksu i Baru. Dišem. Nije dobro. No dobro, pa nije dobro. Ti će sad. Dojdite na advent kod Aleksa i Bara Čukovec, glavna 22. Svaki dan su friški, lepi boreki, jeftini normalno. Vrhunac je v subotu 20.12. dok dolazi Fatman šef, kuha pun kotel besplatnog gulaša za sve. A tek u nedjelju od 12 sati tu Djed Božićak ili ti kad Djed Mraz. I imamo darove za malu dječicu. A za roditelje imamo lepo fino kuhano vino i tamburaški sastav Maheri koji su poznati po najvećim feštama. Znači tamburaši, Djed Božićnjak, Fatman šef, kuha, pa kaj hoćeš lepše, lepi, jeftini, bor, friški, znači Aleks i Bara Čukovec, glavna 22. Tako je, dojdite, posjetite nas, ne budemo vam žal. Volimo vas. To ima laufa. Ja držim mrežu, ajde. Čekaj. Pa daj mrežu, pusti! Još jedan put, kaj? Nije dobra. Pa zato kaj hoće na brzinu. Ali ti melješ za nedjelju, jebate, to treba na brzinu reći. Pa znam kaj on hoće. Ode ti sam zmelji, idem ja tamo. Pa ne, bitno je uvijek u videima sve na brzinu reći.